Vukokwela ile jijimda Chovudogba Belame Novilolo ye Vudo Siawonu Vukunu Iyo adosi adova Mebenade Vudo Siawonu Vukunu Iyo adosi adova Egbenu ime magbo onye be Vudoa egale do yo obe Vukokwela ale jijim le Vudogba gbela me Vukokwela me di be ma punu vide tso Vukokwela ŋu amedo le yo be tsikokwe Vukokwe re wokɔe ɖe atitsoga ŋuti na mi ameyibɔwoe wobe sigbe vɔme bia babia ɖeka ʋeɖukɔ yiwo nye kristotɔwoe abe nye ŋutɔ nene be he Yesu Kristo ku ɖe enɔ bubu nɔ dodo le duwo me ale ko dzɔ be mebu zi va do ɖe Afrika ne wòaƒo nu kpli mi o. No matter how you affiliate yourself with the Christ, there is a portion whereby won't wakpo be duku awo no bla ni nawe. Kristo yi minyare me ya nya ma okole mi afia le Bibla mo e ya komedi be na se go me. Bo tiori vovovo le baba obe Yesu Kristo yo be yo va wo la tichuga nwure. O yo John be ne ba pe ne la tichuga chope ge imo yede go gata. Voga imo wo yede. Obe do switch, they switch Jesus at the point of helping him to carry the cross. That Jesus ome wiyo. Jesus ome wiyo me wiyo. Nyatepe de kaya machi na wala gbenke pe avalaji. Mebe amieku efon ele bubu va idole Jerusalem va idole fi. Vo me bu va dole Africa ne wa ponu plimi le evegbe me. Wa ponu plimi le blugbe me. Wa ponu plimi le sisala gbe me. We need to ask questions so we can move on. Aba Obu kokwela au hele jijimda Chovudogba belame Vudogba gbeme Vudo siawo Wanukunu Yeyo adosi ado Van Ba enye Kristo to Vukokwela obele dosi adoyo Zinene ne nwile nkekeme Zinene ya ne nwile kwasidame Zinene ya ne le Yesu Kristo pe Vukokwea Me bia le nyu previous video me be gbogbo ka ele Yesu Kristo pe bonu nena na mundodo mau alevia akọ wude miata aga no ho ebuode ho anonwa nena na mundodo no enyenye ma we vinye yimelo aga no ovunu me bia what kokwa nanse pe karata kawe ma mi dibe mi abia ne me ase agbe egomo like what is happening to black man mau alevie lolon awi hademiata aga no nubo ho anonunu hademia pe no vonta mi atowe mi bia sebe mau ne unse lasi we na te wan levio akowu hadelon ile miasi. Why don't you kill Satan off? Babia CSF to lebia Free Mind Family to lebia na mi va moji de mi di be akpia na vivi na peduko yata mi no moji va me va moji ko mi va fe yata me be ne me va me ba le haji kro ache de ma ji ha bless susu be wo Kristo to na se me na because I was a Christian fifia me vo me lai nye me le box de kemo ne me le box de kemo
mia dekonu mere e ya mere wa amade aba china we mia dekonu is traditional religion is misinformation. You voma te wan describe miabo culture be is a traditional tradition no. Miape dume fi akwa je be no tasi gbe ma no. They should let them know we need our culture prayer. We need a camp culture prayer. It's a culture. It's the way of life. We don't have a religion. We don't need it. We don't want to even describe it as a religion. No. Abere. Wukokwela. Ele jijimda. Chobudogba. Gbeme ao. Wukokwela lo. Wudo siawo. Ewo nukunu. You are the siado va et you are the siado va no vi non amene le sol me home le do yo diva se de bo me po fifi la ola chichina be na ide sol me in the name of Jesus omega le kokwe na we watch now be in the spirit we are all one. It's a lie. Ole mia fi you vole mia flu Christianity mia be culture yo na do Christmas ncho boji Yesu Kristo na 25 December nele konyi fa be mpo kokulo ya 25 December you mekwa una ya do ide sorry me homo. Listen, stop worrying about those fictional characters ne na kpobele ka gbia vivi na no vi no me va mama gblega me akpa o e hade mabe mano taka sigbe e hajijio abe amede achekwa ne ano haji na we hajijide it says food to the soul ta nenya o sense vide kola e fi abe egbe play ale yi reading on le yi like my son ami atowe mi ano zozo de ha vivie me mi ano chi without reasoning the topic and the word they are putting into our brain. Be amewa metowa ino jome ino jome fa au ino tome todo galo ewo amesi no tome todo ga we no jome fa kwa siko ba de jome na kpoela be joma biwa sofo de we ncho enyuno de chimere achakulere be yere chijizofe like Jesus. You will die. It's just easy. CSF in cho debate. Ona emisa ata bene nu amachi nemi akpobe anu agbeda because you are supposed to be drinking one amachi. Obene mi amesi o homi apete Yesu Kristo jisira Jesus ya ola plodo wanya gbogbo forward go wa leda o ne onunu wa me hala mele o sige apo. Ne wo nunu wa me hala mele o sige apo aleke ojo abe sofo le fofo na poison wanu no nunu wa me ne ma akpo be ma ku. This is where we are talking about logic. Epedo mema no mega china be Yesu no jome fa o e no tome to doga ba nyono de to me na akpo ba me bia se va be achapu le toji gbogbo re ame gbogbo do ku fina Yesu Kristo you know. Listen, we need to use logic. Let me say common sense na gbe na vivi na me an ogbo la gbe nkepe abala ji ma fifi ma ga no concept de ke wo awo e haya man oji because hajiji emele o le mi ale de to fifi mi atodo wo ko le boboboji. See, there are billions of things you could talk about nature. Me to wan ko chia na nature instead of me akono you vope culture ma praise be nyeme dibe magachi hare ke klache o esubo eno jomere obe Yesu Kristo no jome no vi ba ida si jomele Yesu Kristo pen ko me na pa ma fia wa nyincho devi wa me ne fia he o no ide sole me ho me devi wa me ne o fia Yesu Kristo yi no jome fare
Deviwa me ne fia le solime apa me ho no enye solime to tato. Where is that Jesus Christ and who angel where? Mau so bolisa, mau imi yore, miao mi yo mau kitikata. Mau imi yo tu gbede gbekere. E ya me mia de kono le. Me nya be mia de kono gbegbele de le me. Du me fiao pa me fiao nu kalawe. Afa kalawe wa nya dede o ba o no fifila they need to modernize our culture. Mi le gbo na gbe ne fifina mi. No modernize culture because mi le chichi. Ebe hoy me mi no va ide fifia mi ko egri hoy ko le tutu. Ne mega te wo kanchi mete wo refine mi abo iron no mi akpo kanchi ore. We can still make a roof and survive because of technical know-how. That no modernize mi apo. Hey, once we have modernized our house, mi te wo modernize mi apo culture. Mi de gbegbele to order mi kpo be. No kanu no kpo be ke mi ade ko fugbe. E ka na ngo gbe de mi na gbe ni fi na mi. No vi lo me bi adagbe na we. Mega ngo bo mo be na va mo jide jagba na subscribe. Let's subscribe on my video. Like video, ne like video. If you YouTube, if you like YouTube, the question will be regularly. All the question be. And you may check on your YouTube status. Me probably no question be pa. Ta no be. Nigeria be what one of the video you how informative is it to you? Is it fun? Is it educational? What now? Give me some nice stars there. Let me a pongo be there. Me be a dagba now. Me no.